Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Imbag lagi din tanda ka dito'y balay nyo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka. Di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmaymay sa ika dito'y balay. Kung iti-text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni Antim, ka sales lady, iji palingki. Ah? Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asana ka nag-reply. Anya nga ang angaw. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardeng ak pa'y lang ag-eskwela. Tawan kwarta dagi tinaganak ko. Iso akayat ko ti agtrabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na siya ng... Ha? Siya? Ag sales lady? Ha? No way. Iso ay siya kun Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, urayan nak nga rod, tagsukatak biir. Hay, isukat ajak kaya ti umay dito'y palengke. Tanagado ti aglalaok at ang tao. Nagpangsit pa. Jak kaya tagbayag dito. Kat mapantanga rodan iti grocery ni Antim Ay, mabiit lang. Ang mga numasabat tayo kagulat ang lalaki dito palengke. Sino mo? Ay, basta, kontrabida itibiyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang iti daw ko. Agar-aram siguro kan kanya. Ay, nagadugot ni bagbagam. Umay kakitin, tamapanta ijay ayan ni Auntie. Auntie, adda ka doha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakanuti sumra as sales lady. Naimbang nga aldaw yo, ma'am. Ante, ko namlatan kanyak. Kaya't mo kadi at talaga ti sumra ka sales lady. Wan ante, kasapulak ti trabaho. Nasingpit ni Angie, Auntie. Nabayag kaming na agam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumot siguro ang tiagbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, Auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan. At talaga akasapulak ti sales lady. When awatak ni Angie. Mabalin nanti mangrugiin ton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sa kak, friend. Agyaman nak, Auntie. Ne, ti alan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di man ay ayabanday na ataong, Auntie. Iso day ta, jay kagurguran ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na matagitila ko nga in-order ko. Kasi mat no nakatakder latan dita. Alan! Umay ka ditoy! Mabainsa. Umay ka, antag merienda ka! Ay, nadadail manin ti alitaw ko. Bay, amla ka di. Tagrap trabaho mo di tao. Kaasi mo. Di mo kusko sila pa. Anta nagagat day ta abaro. Oh, nangag mo? Ante, atuit lagi tilakom. Nakita ka na punno day taguy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos ka lakit din aya. Ala, idi sumlaang dita day takargam ta merienda ka. Saan yun, ante? Day tati ko nakmanin kan ka. Sumro, tiki naman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang apisita. Duwatan anti amapan. Iba tidak ditoy. Agbantay ka pa'y laang diti grocery ko ni. Ala, intan Angie. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan na nakita. Di mo lang mo. Kanayon ka mamimis. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagadal ko. Sapay na ko mga rod ata makaturpos ka. Inton makaturpos ak iti kurso ka. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta? Kargador. Makaturpos iti panagadal na. Awan lang amukon. Di na kumamot tagibas itahan, Connie. Naka-enrolla kita. Bawang klase ka. Umayak ag kargador. Oh, di na saya. Lalaingam nga rod. Katsapay ko man, tagbaligi ka. Agyaman na, Connie. Dahil ta talaga, ti kayat ko amang ngagan, manipod kan ka.
Isugayam dayjay di kagurguram ako nam. Cute mat. Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak dayjay nga alan. Tauray anya ti bagbagam. Talaga jak kayan. Oh, daytoy ti type ko. Day ta umamawakan ka? Itaak man tinagan na. Amum. Oh, Jonel? Di anak ti bak nga negosyante di ti lugar tayo? Juan. Sige, mabit lang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayan mo ita. Kagap-gap po mi kinyan, Gigi palingki. Agawin ako. Anda pa yung magklasik. Tagasan kayo tuwan madamdama. See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye. Boyfriend mo ni Jonel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ang mapasama. Ngamin, ni mami na. Ada na nga to asad na iti kapitulyo. Kat ni tatang na, negosyante. Anya ko ma. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ito na kadimat lang. Katwan I love you, Junel. Na makagradwara kiti panagadal ko. Agkasalta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at noogbiro ka pa iti trabaho? Saan mo pakadanagan dahil ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkiti, Kan, nujak kaya't nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pag-aagawan dagdag iti kumpanya. sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apa man na malapas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kahat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo. Masurot. Ay na, nag-asa takon. Tasyak tinapilim nga ayat dan, Junel. Nalala nga din, subuan ka na. Saanan ka ni? Ha? Ado ti tao diti restaurant. Ay, ayatan ka ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Kaanakan, makiinumak man iti danaw ma. Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagapon niyo. Naggapuak di tapalengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabait lang ang tayalaan kayo iti danom. Sige. Ay, ito ba ako mampay? Ay, Ay. Ay. Oh, Uncle. Ati ti danom. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. Ay, awan kwartak. Hay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram kadikan ka ni Alan, Di kadwayo ak argador? wen kaanakan. Ay, jak kayak day jay. Binasted kun. Ay, sos. Apay abinasted mo kan no nagagat. Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day ta arason tapno aklunak ti ayat na. Ay, nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka, anaimbag. Di na kayat ti aginaw ma. Di na kayat ti sigarilyo. Iso nga awan bisyo na. Uray pa'y anya ti ibagbagayo, Uncle. Jak kayat day jay nga alan. Gaputa dan boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Un, Uncle. Am-am mo yun ni Junel? Ay, amok Kano nagloko day jay a tao. Ay, dandaninak na sagit ijay highway.
ang mga noada kayo mat-ijay nga ah. Kat no nag-ungat day di atao. Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni daddy na ang negosyante? Di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no adan edad na. Anya? Ay na, uncle, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay pudno ti bagbagak ka anakan. Ada pa'y madamdamag ko. Adan-dani ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardangan ti panagbababae na. Ay, sige, agawid akaw ka anakan. Sige, uncle. Magmatay may ka diti balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay yun. Uwan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati ako nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami iti tunggal may sa akalpasan ti panagturpos na. Agkasar kami. Ay, nagmayat man no kasta. Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iti pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kagtupay ti kanayon na adamagan. Amom, kaya't nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ah? Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanyak? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igatgatang na kano iti libro. Kan, pagplete na mapanag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanyak? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabila ka dagito ilakaw. Unay katirigat mon ay anang ibunak kadagita, manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. No ano pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Un ata masyandakan ka. No kumangamin amin atangdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga arak. Tinapigsa ka kuma, ure adan edad mo. Na, saan kan nga agreklamaw? Tadjay paboritom akargador ani Alan. Awanan. Ay, un nga ron. Sikan, tisin mo bla. Maragsak kanakman para kan kuana. Hagasam man. Inggraduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan kuana. Auntie? Ah, ay kunay. Ay manong, ni kadiko ni dayto? Ala, auntie, uncle, didak samot mabigbigan. Kasano, kat nabayag asan tayo anak kikita. Ka nakapimpintas ka itan ka anakan. Ay, thank you, auntie. Wan nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel. Imadayo kami kat italaang manan ang nagbakasyon na. Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, uncle, kargador kayo pa'y laang dito'y palengke nga aging gaitan. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrapahuan. Tamamartak mat nga ron ta uncle mo. Ay, windayang auntie. Ayan yan. Ay, kwa. Kalpasan ang naggraduar iti computer engineering. Ang trabaho itan, iti may sa akadaklan a kumpanya. Ha? Pudno ka dito bagbaga ni uncle, auntie. Ay, uray kas talang ni uncle mo. Pudno, ti imbaga na. Nagdakkel, ito yung paaramid na balay da. Iso ati aramidak mat.
No makita ko na nakaparada jay lugan na ijay balayda. Agin lalabasak. Ket ay abanak. Ket aginom. Ken pakananak ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudno. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daanan. Ah, Nukas na adan asawa na. Nagasawa da ka ni Anjay. Iso dati nagkatuluyan? Na-develop na siguro at kanayon nga ada idi dito'y pwesto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakal a kumpanya. Padasa man na sarungkaran iday di balayda. kunat tumat ngamin ken kah kaanakan. Ani Alan tirumbang apa ki asawaam. Ay ket, kumusta ngay mati asawam nga anak tibak nang? O, apaya kas tilangam asim mangpan. Diyak ka, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpo sa kiti management. Masana nga agbalin ang manager. Manager? Isukat amarigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit iti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni Dadim gapu iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Ngaman niya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Kasta launay ti apal ko kada Angie kan Alan. Tadakkel ti balay apagigyananda. Ken napintas ti trabaho da. Kasano kadi a makumbinsir ti asawa nga agbirok iti trabaho na. Taging gayta, dumaw dawat pa lang iti sustento kadagiti naganak na. To'y pagayam mo, Connie. Connie, pagayam ko agyaman na iti dayto apakasaritaam. Ti panagasenso ket mangrugi dayta iti sakripisyo. Kinagagat ken kinapudno iti trabaho. Kastamutan ti kinapakumbaba. Ngem no sadot kamet ken napili ka iti trabaho, talaga nga agbisin ka. Ala, sapay la kumata makaamiris nila kay mo. Katagsapol iti natalged a panggedan na para kada kayo a pamilya na. Di mo lata sardengan a kumbinsiren ken kasarita iti nasayaan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Connie iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo ken ipagayam at Germa adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ag best friend kami kini Jessica, nupay inauna ngam iti siyak. Agkaruba kami ngamin, isu akasla kamila agkabsat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gemma, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lovely. Nakaluto ka, Gemma. Mabisin kami kadatatang kenanang. Dandanin manong, itugtugaw yu payla ang di tatapagin inanaan nyo. Nay, anya nga ito'y nakamalokong. Ipadigok madamdamakin ni best friend ko. Agtrangkaso ka nung amin. Ah, ni Jessica. Agsakit? Ah, isumat lagaya, majak makit kita, no kasta rumwarak. Wan manong, kaasi nga rod. Manon nga aldaw anak kaigda. Kating kabisitaan Wan, inton malpasak nga aginaw. Saan ba't anak
diri daw. Umuna daklatan. Jessica, ni Gemma day toy. Ayan mo. Adag, dito'y salad. Umay ka dito'y. Oh, kumusta ka? Kastoy. Nakapsutak pa ilaan. Iso nga inyalaan ka iti si Daam. Kaya't mo nga tasubuan ka? Saanan? Si Kamat. Maala, mabit lang ang sa ganak ti kanam. Sa dino ti kayat mo apanganan. Ijay laangan kusina. Tapno makapag-istoryata. Sige, alalayan ka. Tapno makapangan ka iti kusina. Awan ka doon dito balayo? Kasla di mo amo ti mapaspasamak dito'y balay mi. Manipod pimusay day dinanang. Sige, mapantan ijay kusina. Basta, mangan ka. Tapno pumiksa ka. Itaak lang ang nakapangan. Kasano, awan mo't dagiti kabalay ko nga agluto. Ni manong ko, ijay sugalan ti paggigyanan na. Numauma, mapan iti ayan dagiti babarkada na. Ni matatang, kanayon ang nabartak nga agawid. Imbagkan ka, tanagsisingpat dagiti kakabsat mo. Kan awan bisyo ni tatang iyo. Wen nga rod. Kan, imbagkit di ata siyak ti burida. Iso asop-suportaran daklat ha. Inton pumigsaak. Sumra kak iti trabaho ijay ili. Nasaya at nukas na. Kan, adda pagserkam ijay. Adda kano ti kabarbaro nga impatakdarda ang mall ijay. Ado kano a sales lady ti kasapulan da. Sige, tao may kanto bisitaan ijay. Agyaman ak no kasta. Jessica! Ni tatang. Nabartak man na si Mangpat. Nakapagkayam dito eh. Sige ba'y sumungbat? Salbag. Naimbag ang malimyo, tata. Day, kanya day si dad. Mabisi na ka. Kwa tatang. Inten ni Gemma dayta para kanya. Adulamin. Idasaran na ta mabisi na. Nakapsutak pa lang agunggunay, tatang. Nay, dasaran na ko no saan. Nay, Oo, nagsudot ka taon. Tulungan kan, Jessica. Ang mga numatwang ka. Wayam! Pampambarla na ita. Sado, dita kaya mau. Maturog lang tiyar aramidin na dito'y balay. Kumusta nga itigayam mo, ating ko? Maasyanak kan ko naman. Agsaksakit lang arudan. Ibaon pa'y laang ni tatang na amang isagana iti kanan na. Ay, nakita nga ron alimabas dito'y balay. Ay, permiti bartak na. Agungat no saan apagserbyan ni Jessica. Ay, iso siguro api mo sa iti inada Gapo iti konsumisyon. Wan nga rod manong. Day tamot ti bagbaga ni Jessica. Angam sa nabali. Panawan to ni Jessica di mamartek nga amana. Tamapan ka no agtrabaho ijay ili. Nasaysaya at pay, no kasta ti aramiden na. Bayam, inton makasweldo at gumatangak adagos iti cellphone ko. Taawagan ka adagos. Ay katuan ah. Iso nga alaag deta cellphone number mo, friend. Tamakigtot kan tulangan, no adda ka barbaroan number nga umawag kan ka. Ay sige, kit ibagam ano sa dino ti pagtrab-trabahwam tao may kabisitaan. Wen, di ka madanagan. Syakto ti mangpakankan ka. Friend, adan sumungad ajib. Sige, para akon. O sige, agan-anad ka ah. Basta awagan nak adagos.
Nasayat man tama pa nagtrabaho ni Jessica Jilly. Ado nga min kag berbirok iti trabahador ijay. Wan, napigsa ti pakinakam na. Kadawin na. Siya po pa'y. Nagbiitaklaan na kabirok iti trabaho. Nang rugi a driver iti truck. Dagitagi tultulod iti simento. Halo blocks kadarat. Oh, makita mo ita. Driver na ko ni Mayor. Ah? Wan nga rod. Private driver ko naman. No sa dino ti papanan ti Mayor. Ijay tayan ko. Iso nga amok amin nga aramiden na. Ken papapanan na. Ni, anya ti kayat asawan day tanga isam mo. Uy, Ah, mahilig iti chicks ni Mayor. Anong sekret na dito ya? Di mo ipagbagati sa balay. sika talaga. Agar aramid kan samot iti istorya. Pudno. Ganun na dumaduma ti chicks na. Saan ka tumultulad kan kwa na ah? Pangala ko may ti kwarta kagastusag ngay. Porno nga klangan na pagkasarta ha. Oh, kanya ngay. Nakasagana kan nga agbalin nga asawa. Ah? Mangan takit din. Nagado da ito in-order mo. May busta nga ta amin dagito eh. Umay ka ah. Umunag tapay di tabalay. Saan na? Tagsubli ka dagos ejayan ni Mayor. Ada papanan mi a meeting inton bigat. Oh, ni manong ko. Ne, naimbaga malam mo. Bayaw ko namlatan. Anya ka lagi din na ya. Wala bayaw. Ket, kaano nga iti kasar? Ni manong kila damdamagan na. Umay kanto dito'y balay no saan ka busy. Taaginom ta. Wala bayaw. Ay, itangay. Saan ka mabalin? Saan bayaw? Itulot ko lang ni Gemma. At ang amin papanan mi ka ni Mayor. Isungayin ton maminsan ton. Sige. Basta, padpadaanan ka bayaw. Isaganak tipulutan ta. Naimbag nga oras mo palasang ka. Nagdala damagag. Anya day tatata. Ay, umunag kayo pa yan. Pimanaw mo ni Jessica gayem mo. Manungal dawan na sana nag-awawid. Italanad law kung awanan dagiti gargarot na. Ay amom no napanan na. Kwa tata. Kunanamot ama pa nagtrabaho ijay ili. Ngamjak ang muno sa dino ijay. Right? Ay una yan, tapinanawan na kamlata ka ni Manong na. Kwa Ay, tata. may pula dinamag kan ka ni Jessica, wan. Iso ama pa na kaon. Sige ay. Sige tata. Ikala nakita asaan anabartek ni tatang ni Jessica. Ay, nagbalbaliw siguron. Gaputapim manaw ni Jessica. Busy-busy ang manan mahal. Sana kakanayon ang makawid iti lugar tayo. Busy nga min ni Mayor, taado ti papapanan na. Wan, maawatan ka. Sana balay ta agurno nga iti pagkasarta. Amok day ta, mahal. Basta kanayon mo laglagi pa rin, ngayayatan ka. Urag babae ni Mayor. Sana kakaskan ko na. O sige, mangan kayo latata ni agriring ti cellphone ko. Apay abay-bay am adisturbon na kaday ta cellphone mo. Amangan nga importante, Manong. Hello? Hello, girl! Sino da ito, eh? Ni Jessica! Nagpiit ka mo na nakalipat. Ay na, friend. Pasensya kan. Saan ka na ibusesan? Ay na, nakaragrag sakmot nga minti boses mo dito yung cellphone. Ngamin, talaga naragsakak. Ay, na-miss ka talaga, friend. Manumatabulan asaan ta nagkit-kita, Wan nga rod, friend. Sa dino aya di tati pagtrab-trabahwam, tao may kapasyaran.
Siya, kunti umay magpa-share ka. Agawid ka dito lugar tayo? Wala. Anya ti kayak mo apasarabukan ka. Uray anya latan ah? O sige. Umawag at tumanan ka, ha? Bye. Miss you. Miss you, friend. Urayan ka ha? Nagkapuwak ti tabalay da Jessica. Tapay manong. Agsaksakan gayam ti Amada. Baybayan mat di manong na. Isumit lagayam asaanan arumrumor di tabalayda. Panagkunak. Masapol ang maipan iti ospital. Di makal ti tiyan na. Ha? Ay, huston to no umay ni Jessica. Kaano nga umay? Ibagam nga umay adagos. Taamangan, no saan na maabutan as si Bibian, ti amana, no pabayagan na. Awanan ni tatang ko, Gemma. Pinanawan na kami ka ni manong ko. Wan nga rod, friend. Mano lang ang aldaw na dito ospital. Sigurado adakil ti bilyo dito eh. Ngamin, private hospital. Saan man kiti a problema dahita, Gemma? Adda kwartam? Sa bagay, nagbaliwan ti langam, friend. Saan kan akas la idi? Nakapudpudaw kan. Nagaatidog pa yung dagiti kukum. Kan, aguray ka. Nagparito ka? Nagpa-enhance lang. Nanginaday ta, saan ka di? Kwa? Aywan gaya. Anya ngay ti trabahom ijay ili. Kasla kayat kumati sumrak ijay. Saanan? Dito'y kan. Taimbagla a para luto dananang kantatang mo. Kandagiti kakabsat mo. Mabit lang, ha? Tamapan ko bayadan ti hospital bill mi. Urayan nak dito'y. Sige, friend. Sabali at talaga ni Jessica ita. Pangal-alaan na nga ta itinagado a kwarta na. Gemma, ang mga no dayto yung ti maudi a panagkita ta. Ha? Tapay. Kaya ko ti umadayo. Umadayo. Adda ka di ilim mangan. Ko, No umadayo ka, awagan naktulat na ah. Agtalin na itan tulat na nga agkayam. uwan mat good luck iti kasaryo ka ni Ted. Ha? Amo nga kasar kamin? Jakmat na dakdakamat kan ka. Imbaga kanyak ni Ted. Nagkita kayo kin ni Ted? Sika talaga. Nagado sa lunsod mo. Ni, adda ko tiya si Mardang dita. Oh no. Oh, api ati makder ka, friend. Saan ka nga umadayo? Si ka babae. Nagaagaw! Garanggandyang ka! Di nagtumbaan. Nagbus ko tiro pahamawanan ka itibain! Garanggandyang! Jessica! Umayan! Umadayutan dito! Nagsakit ti pingping ko asinipat na dya abakat. Ibagaman kanyak tipod no, friend. Asino day jay abakat. Kan apay at tinumpa na ka. Pumanawak laangan dito eh. Pudno ka di ti bagbaga na nga aga-agaw ka. Anya tinagaw mo kan kwa na. Total. Dahito yan ti maudi a panagkita ta. Ibagakkan ka tipod no. Inagaw ko ti asawa na. Anya? Nakaramid mo dayta. No jak aramidan ti kasjay. Kasano ti panagbiag ko. Asino ti manggastos iti pan naka-ospital. Kan pan nakaitabon day di tatang. Kan asino ti mang sustento kanyak. Asino ti asawa na nga inagaw mo? May sa politiko. Manon abulan ti relasyon mi. Asino a politiko? Ni Mayor. O anya,
naragsakan, tanamuamon ti amin. Magatang ko amin akayat ko, gapukan ko na. Nagkarimot ni Ted kada kami. Adi na ibagbaga iti sa bali. Iso adi na imbagbaga ka. Nagasat ka, Fred. Kompleto. Ken nasaya ti pamilyam. Ken nadaan ka itinapudno akayan-ayan. Sige. Mapanakon. No kaya't nakpaila agayam. Awagan naklata. Gam no saanan. Gapo tano para kan kakadda ka sa katao. Lipatem nga rudan. Ti panagayam ta. Sekreto lang ti panangalalakan panangitultulod ko kanin Jessica ditoy. Iso jak imbagbagan ka. Taiso mo tibilin ni Mayor. Sa dino tinangituludam kan ko na. Takuna na asaanin nga agsublipay dito lugar tayo. Itinalamang nga lugar nga awan makakita ka dakwada. Kaasi matigayom ko. Namuan nga minti asawa ti Mayor. Ti kinasi-asino ni Jessica. Iso nga sinugod na na. Wan nga ron. Tinungpa-tungpa na ni Jessica. Bye-bye amitan. Makamuda mo ta na. Tangtangdanan ng lang ni Mayor. Agtrab-trabaho akan ko na. Ket awan karbengak. Ama kibiyang itibiyag na. Sana na nagparparik na pay ni Jessica kanyat. Mabain kano iti inaramid na. Naplano mi metten kini Ted ti panagkalay sami. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Gemma. Gemma pagayam ko, ado dagiti panubok iti biyag adumteng. Ket dagiti daduma, mapanunod dati agaramid iti madi. Ket tigayam mo, sapay ko ma, tama ka amiris. Tati inaramid na ket madi. Ket makapagbalbaliwan. At dalata siled ti panagbabawi iti kaunggan tayo. Tapno ilintag tayo, dagiti nagbiddutan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo ken ipagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayaga kon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaang ti anak mi kinibaket ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon no? Panagawid naminin. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik anorma dita. Iso dyan nakasango. Tindak nga rod din pare. Sekan, ti sumaruno iti pila. Ayaw mo pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Letek, awante mo na. Mabit lang mare Bariak ti kwarta. Saanon, di mon bariyaan. Apay ni? Kat no, asidag dati pa panan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige amat mare. Ti kwartan.
Sige no di mo awatan. Sa anak to nagluglugan dito yung jeep mo. Di naman rabakan iti kasta. Ay na, paypay-swag timbaga. Unam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, amare. Unang, imbag lang hadday gatang yung iti sidaan nyo. Manayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam ka babain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga gluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no dyan anak mo, iji basketballan. Ingka anawaan. Ingkan ata madama tilutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyaak at telenovela. Yamat tan. Kita mga roti tututwak. Ida pang pailaan. Ha? Paglutuan nakmanan kat maperito ka man manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasaritak pa yung aming tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaan. Imbagak namin kadakwada andito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing da Kasi kamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior. Agayam ka pa dito cellphone tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bangutan naktumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ni Jerwar. Ay, dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Taingatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga ti bagam ka ni tita. Tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Ha? Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling ang misis mo. Kasano asaan ngagtagtagaray ko na? 5 basak iji salas. Namdi man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pailan naruam kan kuhan. Among matanti ugali na. Kan apay asikat yaglutluto. Saan ka di anag drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti aramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Oy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kan balon da. Bumangon kan. Di lang kuyudan. Makaturturog ak palaang. Asi ka na tagluto. Masapak ngagbiyahe ita. Madamdamatan nagluto. Anya palaang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuy-buyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, no si kati first trip ita. Naldawanak. Pinagrubuat kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawiti kasta. Ay, gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayon di asawa ni kumaring anorma. Ni, apay ana tay?
Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat mapasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanaw. Ang nakapaklab ija igi ti kalsada. Ang natayo. Makipaglading kita, Mare. Agyaman na, pare Marlon. Diyan ka mo nga daga ang bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kastaunay ti unget na kanya. Pasaray saktan nakmay. Ano apay mat, nga dadagiti kakasta klase ti asawa. Imbagkan ka, pare. Tanasaya at kan nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mare? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluloko mo dagita. Ta istoryahan dapay kan ka. Kasta kumamit nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada ije likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Diyak kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapailan. Inakman kasarita ni Mami. Ha? Sika talaga. Joke lang, ganyan. Kumaya. Ah, Ay, mabilang ka. Adapatin nila kay ko. Oh, apay. mabisin ka nun ni Junior. Ado mo ti tinapay, Jeref. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga ron. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment mi. Ala, pasensyaan yun ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ka. Kat nakatalikod ka lagta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Dahil tala cellphone mong tigigaman. Uray nga trabi. Into nagring. Song batam. Kat rumor ka. Manopay nga oras kay Jerwar. Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas na aramida. Kasla kayat ko panunutin na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalakim ti kayo ninawag mo idirabi. Tsak kaya't ti makisarita kan ka. Sa dino ti papana. Apay ngayon nalam dagiti pungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumati biyahe ta. Ano pa lagi pasaheros ka? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Ni mat mare norma ti bimma bay ti tricycle. Ay, ikatulungan na pare. Ado ti kargana. Addan na ayon ti pasaheros mo. Wala na. Mare, tulungan ka. Agyaman na pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, naguli ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak diti terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay ti pasaheros ko.
Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa'y agmerienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkit-kit ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalitoy. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit di mo't kaslasaan tangag gayam. Kumusta ka nga eh? Tanay, awan mo nila kay mo. Limag antibiyag ko, pare. Saan ako nga agner-nervyos iti inaldang. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ah? Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi aman ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakita mo gayam? Wen, kasla balasang. Ha? At kulay tibok na. Kan nagdadakil taritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo ta kasjay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba ta? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ne, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawan. Luklukon na ka. At dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Iso magpaiso. Oh, dayta jay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang ma. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kang nga asawa. No kastala ang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dahito yabanag. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit anak. Apay at di mo kaya't akitaan tiladawan ngay pakpakitakan ka. Nga dakadwam ang lalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Puray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Agam kastoy lang ti isubad mo. Patanak! No di mo kaya't nga ireklamo ka! Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay a lalaki. Mas pinili ni Mrs. ko dayjay a lalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asana nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sa dino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, laglagi pamlaeng. Aron bang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni Mrs. mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, kat agbalin ka natibker. Kat ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marlon. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam Amelay iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana
Dear Mr. Lonely, ubingak pa'y idinagsina dagiti naganak ko. Dayta ket gapo iti kinaselosa kan kinanagar ni nanang ko. Ingkarik iti bagik, asaan to nga agbanag iti sina, ti panakirelasyon ko. Tadyak tutuladen dagiti madi agalad ni nanang ko. Agtawanak iti 20, idi maadaanak iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melay. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, kumusta ti adda boyfriend na? Italaang manin nga agkita ta Manipod na addaan kay ti boyfriend. Awanen oras kan panawon mo para kanyak agayim mo. Siyempre, nas ka nga ikak itinaan anay nga oras ni Jonathan. Amom no apay ama dagiti lalaki kadagiti GFs da. Tapay. Gaputawan oras da kan panawon da. So, kaya't mo asawan, inal daw kayo nga agkita kin ni Jonathan. Tapno saan ama fall out of love kanyak ni Jonathan. Ay na friend, in love kan samat una yan kan kuana. Anya ti panagkunam. Panag ko na. Wan. Amom, panagkunak nasaraka kong ti soulmate ko. Kat ni Jonathan daytan. Oh. Hello, love. Nalpas ka din ti trabaho? Hello. At ako maipagakang ka. Oh, anya dayta? Agaw-awis nga min dagiti paparkada. Lumabalin kat rumor kami kano ita arabi. Nagiinom lang kasi. Mabalin ka di, lab. Mabalin Urayak lang nagnervyos. Takunak no agungat ka. Apay ko mga agungetak. Maawatak anas kan mat asumurot ka kadagiti babarkadam. Agyaman na ka. I love you talaga. Bye! Bye, love! Nagmayat pag na dito parkan niya. Wala rod. Kita nagato dagiti agdedit. Ay, umapal ka manin. Api ngamin pinalubusan ni Jonathan amapan makiinom ka dagiti barkada na. Apay ko maalapdak no iso ti kayat na. Nasingpet ka launay a girlfriend. Amom, idi, ni mami, tunggal agpakada ni dadig amapan maki-birthday di ayan ti barkada na. Saan na pa'y analpas ti ibagbagana, bugbog kawa na ni mami. Ay, nagkaasimat nga rod ni daddy ma. Iso na sursuro ni dadig ti aglibas no ada kayat na apapanan. Saanan nga agpakpakada no ada kayat na apapanan. Iso ano nabartak nga agawid. Permi ti apada ka ni mami. Ay, nagkas ang batan. Iso ajak kayat ama pasamak day takada kami ka ni Jonathan. Uray ag boyfriend kami pailaan. Kayat ko abumayag ti relasyon ni. Forever, saan ka di? Dahil ti tartari gagayam apagbalinan ti relasyon nyo. Pasensya kan, babe. No naladaw may kasinundo iti office yo. Nabayag ka na nagururay? Saan? Karurwar milaan. Akwa, traffic namin. Maawatan ka? Saan ka nagpalawag pa? Aglugan ka na iti motor ko, tagawid tan. O sige, ngam inayadom ti ag-drive Wen, di kagdanag. Ada akon manang. Nakita kikitawa di nagsardeng ang motor. Iso ka di dayjay, ti boyfriend mo? Uwan manang, ni Jonathan. Apay adi mo pinastrat, tamamam mo kumamat. Masapol ka nung agawi doon, tanabannog. Ay, kunak ano, umay mangan dito Managbaba ni Jonathan manang. Ngam, adan to aldaw, ama-am-am mo yung matlaan. Belay, umay ka dito Darasan. Apay? Kita day ti impose a picture di gayem ni Jonathan. Adada mo titimay sa abar? Kansaan la aday ta? Kita mo, adda kanya-kanyang partner na. Ni Jonathan mo, adda nakasadag a babae iti abaga na. Aywan.
Kasla, nabartok mo day ta babae. Oh, anya ti mariknam. Siyempre, agselo sak. Komprontaram ni Jonathan. Saan ang mabalinday tangar aramidan na. Talagang sa agpapada amin dagiti lalaki. Iso nga rod akasaritam. Nasken ama amuan na ama ditiriknam iti daytoy anakitam. Aglogan kan dito yung motor ko, tagawid dan. Jonathan, ada ko makayat ko adamagan kan ka? Anya dito? Ada nakitak a picture yo kadagiti barkadam. Kat, ada partner ti tunggal may sa kada kayo. Ah? Dayjay? Awan dayjay. Katrabahuan mi dagi jay babae. Kasta ka di? Akselos ka? Ha? Oh, saan? Apay ko mga agselo sak. Ay, kunak nagselos ka. Kahit apaan nak akas inaramid dagiti girlfriend dagiti barkada. Nagpalawag kan. Gusto daytan. Apay ko mga agong takpan. Iso alab na lab ka. Gapo iti dayta mo agaling. Di nag-arakupon dito igiti kalsada. Nagado ti taong aglabas. Kababain. Ala, dumsaag kan. Umunag ka pa'y di tabalay. Ha? Ne? Apay ngay? Naitulog ka mo dito balayo? Idi pa ngamin akayat na kaamaam-am mo ni manang ko. Iso ka dilang ti adda dita balayo? Uwan, agnanaag namin iti sa bali abalay dagiti daduma kakabsat ko. Mabahin na kita. Next time tulatan ayam amunak. Sige, saan ka pilitan? Sige, naskan nga gawid ako. Bye, love. Bye. No kasta ti lalaki, may salaang ti kayat na asawan. Anya day tamana. Asaan na ka nga ay ayatan? Anya matan. Day ta ti pangibasaram iti panagayat ti may sa akaayan-ayat mana. Mamin ano laang mat nga umunag dito balay tapno maam-am mo? Di mo ko maiyaramidan ti issue day tamana. Ibagbagak lang ha. Panag ko na, da kami ti agkagasat. Tamanipod idinaadaan kami iti relasyon. Nasurok 5 bulan ng tinapalabas. Saan kami pa'y anagap-apa apulos? Saan pa'y? Diyak mamati. Kasano, kat man nakaawat akmat ngamin. Saan nakakas kadagiti daduma abasit la abanak, padakkelandan, pangrugyanan itiriri. Ay ayatan nyo ka di tunggal maysa? Wan manang, isungarod ajak ap-apaan. Ala, sabay ko mga rod takasta, ading ko. Ay, una yan. Talaga nagpigsa ti Tudo. Kasano ang makaawid na ngay Melay? Inawag ako ni Jonathan. Saan na ko nga umay sukunan ta nagpigsa ti Tudo? Ape ngay. Itaapanawan ang kasapulang. Motor mat nga rudilugan na. Mabasa kami matlaang. Nungay mangayab iti tricycle ta iso ti pagluganan tayo. Aywan gaya man niya. Nagrigat ti mga iti pagluganan ita nga oras. Sapay rumabiin kat ni agtudtudo. Agoray ka ta i-text ko. Sapay ko matag-reply adagos. Sige, tapno saan ta amarabyan unay. Aday ta, na-i-text ko. Oh, nag-reply adagos. Anyati ko nanan. Ay, saan ka na ang makaumay? Apay ngay. Di na ba't kumbaga no apay saan ang makaumay? Unay matay ta ang taon. Ita ka sa pulang awan. Wala na ron. Padasang awagan. Sige, mabiglaan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached. Jack makontak ti number na. Ay, anya matan. Anya ti Serbi dahil ta boyfriend mo. I-break mo laangan. Ay, maruruda. Hello, love. Kumusta? Di na ka di ma-miss? Agkita ta ko maijisigo da pagkitkitaan ta a restaurant. Saan ka nga kumunta niya? Apay ko mga agungetakkan ka.
Tingin siya pa ng sundukan kay di Kalman. Awan day jayan. Idi inawagak ni manang ko. Imbaw na adagos nila kay naanang sukon kanya. Kasta, nasayat nga ron Basta, agkita ta inton madamdama ha. Urayan ka iti restaurant apapapananta. Sige. Bye! Hello, friend. Oh, abi ni mawag ka. Adak dito restaurant apagkitaan mi kumaka ni Jonathan. Ka? May sakit ka gudwa oras ko nga agururay dito eh. Di mo't la sumangputan. Abi ngay. Mga no dadaka sa napasamak kan kwa na. Jack mo tan makontak ti number na. Saan ka di asimret di ta panunot mo? Nga inranta na ti saan nga umay? Nagsarita kami. Inawagak iti cellphone na. Amo namat nga agururayak iti dayto a restaurant. Sige, urayan nak di ta. Ta umayak. Sige friend. Urayan ka. Hay, kita dandanin mangrikap dayto restaurant. Ngem awan pay jay boyfriend mo. Imbag kumano nag-text asaan ama ka umay. Dayta nga ron ti pagdandanagak, friend. Ay na, saanan arumbang amadanagan kay tikas di atao. Tirumbang kan kwa na, i-break mo. Kaya't kung nga ron kaagbalin naragsak dayto a relasyon mi. Ay na, friend. Wan, amok dayta. Pampanunutam ani Jonathan tika forever mo. Ngam saan? Denggam to'y ibagakan ka. Nauman kan ka ni Jonathan. Saan na kan nga ay ayatan. Iso asaan kan amang namnamapay. Malak, bayadam kit din ti in-order ta. Taagawit tan. Rabiin. Nakasaksakit manang. I-break na ni Jonathan. Babaan iti text. Basaam ti mensahe na manang. Nan, kita man? Saan kan nga ay ayatan? Lipaten nakon. Goodbye. Tita lang timbagana? Uy, makitak lang DJ alalaki. Pagsasawa ka talaga. Ngasing patak mata girlfriend. Saan ko nga inapapa? Liniklikap ti nagselos. Diyak matinungungtan. Gamapay akastoy tinagbanagan ti amin. Apay, manang. Mario, sikat ti inawaga. Tadyak makontak ni Jonathan. Agyaman naktaimay ka dito restaurant ako nakapagkitaan ta. Anya ka diti maipay ko kan ka. Gayam mo ni Jonathan. Iso nga amom ti mapaspasamak kada kami adwa. Wan. Una na. Asaan ka kanopulos nga agselos? Nga okay amin kan ka dagiti aramiden na. Ha? Saan na ati puti kasta? Ngamin. Kasla di na marik na ti panagayat mo kan kwa na. Nukas taan kan anos ka. Adi mo man laapaan nga oray sagpaminsan. Anya? Apala nga rod. Tanakatumpong itikas kan kakaanos akaayan ayat. Dayta ti rason no apay nga in-break nak ni Jonathan? Kasta mo ti kunana kanyak idi. Ngamkit di. Addan sa bali a girlfriend na. Anya ni Jonathan? Kaya't ko kumamakasarita. Bayam. Tay bagak day takan kwa na. Ngamkit di. Padasam manan nga awagan. Barang sungbatan na ti awag mo. Talaga sana sungsungatan ni Jonathan ti awag ko. Agraman text ko. Di na pa'y replyan. Apay. Anya tinagbasulak kan ko na. Takastoy ti aramidan na kanya. Belay. Nanalagring. Adda ak dita paraangan mi. Iti nakita ka dito paraangan yo. Palpaliiwan ka. Kat kaslada pagdandanagam. Asino ti awawagam iti cellphone mo. Ti ka di boyfriend mo. Kwa, nana. Ala,
Agtugaw ka ta agsarita ta, balasan ko. Nana. Siguro, nag-break kayo iti boyfriend mo, anya. Nakitak nga men, dyan ang itulot idikan ka anak ka motor. Kat iso siguro dahi jay ti boyfriend mo. Uwan, Nana. In break nak ngamin. Kat kasladyak maaklon, Nana. Mel ay balasan ko. Saan nga amin a relasyon kat nabalegi? Ngamkit din no talaga anapod no kan kati kaayan-ayat mo. Saan na ka nga in break? Kat maawatan na? Kan mapakawan na ka no adaman nagbiddutam. Arason no apay nga in break na ka. Ay, Melay, saan ka unay nga agliday akasta? Taamok nga adapay mas nasaysaya at alalaki. Adumtengkan ka. Nakasaysaya at kaabalasan. Kan napintas ka. Iso nga addan to dumteng anapod no nga ayat. Amas maikarikan ka. Aging gaita Mr. Lonely, duan na bulan tinapalabas manipod imbreak nak ni Jonathan, makunak ang nasakit pay laang tinhakam ko. Saan gayam nga umdas anasingpet ka, tapno ayaten na ka ti maysa a tao. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Melay. Melay pagayam ko, saan na maliklikan ti di pagkinaawatan. Ngam iti sabali abangir, kasapulan met dayta, tapno mas mamamuyo ti tunggal maysa. Di ta makita no pagpatinggaan ti panagayat, ken panangipatagyo iti tunggal maysa. Ala, sapay la ko ma, tadumteng to tinapudno nga aya, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melay, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.